ban nang la shushu ban ai ke jing sekri ke bakambyang shushu ya ke PHC ke bathamai hamarman Haribo district ke bahap apa ke nongpo constituency artelik ambulans lani ki kalikit nongpang la pelapit ba dai kong Magdalene sau kumi maulong ibadai MDC jong komsting constituency ibala pen krek bahai la de ban ai rang ya ke election MLA na nongpo constituency kabalong ro hadin ke jingilang pelipat ba ya ke marman PHC dong menteri ramba ke jela konrat kongkal sangma ya kini artelik ambulans lapan mang na ke Chief Minister Special Development Fund jong ustem arajar arpway arpwar ya ke bala IT sia ke senjuk kirang ba shnong ke marman area kum gadak jong jing pelipat ba ya kini artelik ambulans ikong Magdalene sau kumi maulong ila khap yo ribon dak bakawe ru ya ke lama rongli kum gadak jong jing peniat bat pentrikam ya kitiki kali ambulans hagde PHC lasai kilang lagi nong ilam jong di kesenjuk kirang ba shnong marman area kipat ba shnong bat kiwe-kiwe kinong ilam ipa berlang di kepor turun di jangai balendan baju senran kepor sobat ong ipi gadi jingkur hu bana yeng ngayo padan yeng hakmat ke jongpi banai ke jing syakri kebakhut berkebas ngurut nam tak kinong shnong wepi we bejing ai ngo kalau yang chief minister bagi jongi bakung ke kandidat uladon shisha ya kata jingit scam apa jonga ya kaba ulak loy ban sngap ya ke jing ha kaba nakaliang jingirang asnong marman bat kirang ba asnong kibarang najan shnong ila yo balik kum ke delegation ban pensngau kita tong skor di jong ya ke jing don kam na ka benta ka kwat ka khia na ka benta ki duk ki sup na ka benta ki bapang ki bajenjar tingas ngungut diling ba ke jing pasiau ka jong pi ki skor di jonga ya ka bangi yo alek kum ka tim syatai ban pensngau pensngap kali tang ka jing sedang ba ka jing yalam nanti ka jong blai di shisha ya ki ba yo ban sakhi ya ka ni ka sngi ka pakarpan to ai ba ka jing don jong ni ka ambulance kanong ka jing syakri ka bajanai ka jing syakri ka bapaka ka jing syakri ka bahok na ka baginong sok shnong kinyo shisha ka jing mentoy ka bakraw di syaw man ni ka ambulance ngai ku blai ka pang ya pi baro ki panok media berang ye kam kam kitu ginong kit kam ki bahak ma jong ka party ki bla treshi tong me labat sngi labat step ku blai shibun hiran ta ka jing kermen ka po jonga ka jing net scam hanga nak benta ka di ka thong hajar pulai nak benta assembly election ka bansawan ikermen scam banang ni shmat ninang ye beteng ninang ye penbha ye ka kam ninang ye luon lang ye ka taling kha ya ka bakung ba filabet yu ta usambay jong ka jing kermen ninyo apa ben khet yu ta usambay jong ka jing kermen satang lai benang ngidan kulai shibut kulai shajar mu kordong kulai nang kurku ye pi baro tini kapor dan pleno ek ambulance kapor please ambulance berarti ngits kem kulai nang kurku ini baro gajing jingai kan poi be khatsan kan reu shnong ke ni sonan bob chief minister layo ban approve pangio atli ambulance ti kawai ngamla tlamnai gajing ai kulai kar pangi kong namar bahdin bala approve ke ikong la patha ya ga senjuk ki ramba shnong pagadai ban perbiang ka ka tu kawa thì con ai chỉ mất phần ai và khẩm yêu mất ta rồi adin bagi yang keren sim baik khẩm he thì sonan bob chief minister da ke jingkol bensin ila yo ban yo artli ambulance let's say kalong gasin ka banong kong let's say ka ba yo ku kane kabu antam syakri ya kinong syusnong khamtam kini area ki ban nang ni ta jubi kelam dajar tang ya fi khamtam ki ramai syong ibaran nang report in songha bangin ya long away lese kadang kapor mau ida gijing stu bakla rai dagi iki baro ide ban pu syarut de kane ka ambulans kali gejongi na banta khatsan kan tutli snong dio bat syakri nama ba ka jingpang galang habaro omdan ba ruspa omdan ba badu and rai kane galong away kalat ka ba lain bai kong ka jing tres kong jing kong ilayo ban penio ya gini atli ambulans ikan masak hari tu kapor lang bagi Tristo menjumpi hilayalam yangi delegation sa ICM meron burom jangi te Marston Point pen iya kata kami meron dom jangi ICM meron burom jangi hangtahi ila kunar sundon ban soy ban sanction no kinegi atli ki ambulans
kini baru imlak bengklet kedai kejiarap lambai madam jemi naik kandidat naga parti kejongi ke parti NPP kejongi dan naga bentakannya kerpat yang baru kerpai ba parti workar ba kerang ba senong baru in ai ke jinthap ti ke bajam nak benta ke yin kersem ba kantam nak bentai kom hari itu ini saja ikon karena pelayalang karena pelapan iyengi so yang ke jintrish ton ba ke jing angnut ban syakri naga benta ke dong ba ke than ngai uglai nom ino epi Tongina duai kum naganega jong ke jongiru ba pinangwa benang syakri ba na benta ka dombat ka thai ke jongi ngiru ina trishto na benta ke jongpi kita ke jing angut ba ke jing thrang ke jongi haus nem arjar apolai lempet pinlong MLA jongi ba pinlong ru ngamar tatin i kabinet minister naganega nu presidensi presi hajarmu blenang trilenti jongpi yafi nadu basdang hadu bakut bejongka kendiat nagaliang ka parti ru ladon genia kren haga meeting baru art ligi jon naga nega ambulans naga bentak nega ambulans bahadin ba filayo ban penlat ban khap ribon kan sadon gawe ka komiti naga bentak ka maintenance committee ba idakar pat ru jur ya piru ba filong kum iwe advisor haga nega ambulans committee ke jongi kanang bangin suk ban long haga maintenance sakiliang baro